Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersama keluarga melakukan doa bersama sebelum berangkat ke TPS pada Rabu 14 Februari. Doa bersama dipimpin langsung oleh Ibunda Anies, yakni Aliyah Rashid, di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain itu, Anies juga akan melakukan ritual sungkeman kepada ibunya. Diketahui Anies Baswedan akan nyoblos di TPS 60 Jalan Lebak Bulus 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Seusai nyoblos, Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar dijadwalkan akan hadir ke acara nonton bareng quick account di Sekretariat Perubahan Timnas Amin, Jalan Brawijaya 10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anies Baswedan akan memantau langsung perkembangan hasil hitung cepat. Allah yang maha mengawasi dan maha menjaga, berikanlah kekuatan dan keteguhan kepada mereka yang turut menjaga suara. Berikanlah kepada mereka kesehatan raga, kejernihan pikiran, dan kewaspadaan batin. Jadikanlah upaya mereka dalam pemilu ini setara dengan upaya berjuang di jalan-Mu, ya Allah, perjuangan fisabilillah. Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan idal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma winalanya fisakaratil maut. Ya Allah, ya Rabbi, Allah majafi qalbi nur wa fi lisani nur wa fi sam'i nur wa min fawqi nur wa min tahti nur. Allahumma afini nur Rabbi shrah li sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslihi kulla syai'in rahmatan wala takilni ila nafsin tarfatan ain. Ya Allah, berilah selalu lindungan-Mu, berilah selalu hikmah-Mu, berilah selalu penjagaan-Mu, berilah selalu perlindungan-Mu. Jangan Kau tinggalkan sekejap pun, ya Allah. Jangan Kau tinggalkan sekejap pun, ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.